ZPM Legislature Party Leader Pulal do Oman Sarkarlai Puin Jammu and Kashmir ati dan chu Mizorama po thlengve thei ani rwalin Mizo nam him na chu tu emokuta om nilovin namadin tu pathian kuta omani ati ZPM atanga in la shangta MPC Party ho tu tele Prison Party ho tu te tho ho thei dan kong dapin anin ko Sibai ule tuna CHANCHIN Kim Changzokin ZPM Legislature Party Leader Pulal do Oman Sarkarlai Puin Jammu and Kashmir ati dan chu Mizorama po thlengve thei ani rwalin Mizo nam him na chu tu emokuta om nilovin namadin tu pathian kuta omani ati Voina Aizol Press Klapa Thuthar lakhom tu ti akom na Pulal do Oma chuan Jammu and Kashmir chungcha nga Sarkarlai Pui thil ti dan chu khovelin makatiya michen khat chuan India ram ke chiat na bul in chan na tur ang hiala an ngaya ni atiya hetiang hi Mizorama po thleng thei ve ani a article zathum somsari noi bawaniya adot chia zathum somsari pakhat po din hun hlo oma adingang ti asia tani ati Bengal Eastern Frontier Regulation manga tribal ni lo ten Mizorama raman nei thei lo le ILP te po an ngai thei lo zi nga atil chawang ti ngai twa thamani ti Pulal do Oma hiana soya Citizenship Amendment Bill po khati khop khan do dal ani chungin an pass tur tho asoi ngama Uniform Civil Code po engtika emotsuan bar lui an tumang ti a hlau om hle ani ati Union Home Minister Amit Shah an tun thla ni roka parliamenta thu asoya marchaktan hlau thon tur om lova article zathum somsari le zathum somsari pakhat chu thai bo tumna a om lo ti in ngai that thlak takin soima se athu soi chu rin ngam ahara Prime Minister Narendra Modi angei po in Jammu and Kashmir atlo tuma athu soi le tuna an malak dan chu chimle mar angin ain person ani atiya anni thu soi ringo tatanga hlau thong emo thamwang emo turan nilova Mizo nam chu pathian in siam le din anni awangin mi pakhat thu soiwa nga Mizo nam chu hi memo him lawe mo tura ni lo an him na chu namadin tu pathian kuta in ngatania anni kuta an omlo ti an shia ta nga ya ni ati Pulal do Oma chuan Ramdan Puin Nation ati le BJP in Nation ati chu ain anglo ni asoyin Ramdan Puya chuan India ram zongzong hi Nation ti ania BJP ero chuan Hindu te chia Nation an ti ya Hindu Nation hi andin du ani chuan anrama din mai se engtik lai ma a Hindu la ni ve ngai lo Mizo te chu ti buai kher lo se ti chu an ngai dan ani atiya Indian Independence Act 1947 a khan India Independence in awam tura Mizoram atel lova Mizo te chu India abet tura soman ni angin inron khom na nei ani hnuwa thudel kil nein kumsom chung India rama be rem ti ania hetiang ani meklaya Hindurama chantiran tum hi adiklova atop thlenga dodal tura tanrwal angai hle ti asoe Pulal do Oma chuan tuna India ram boruak inlum le chhomek chu kongle lama thlir chuan Mizoram le namtan thil thazok thlen na tura ni ve thei tho ti soin zofa te tan zalen na kol en na tura ni theya wangin Mizo te tan lo thabar lutuk tur niya asiat lo tho asoe anti defection law chungchanga Pulal do Oma chuan he dan hi anmani thlang tu phatsan te shemna ani ti soin ZPM minga independent MLA te chu ZPM party ya ompo ni se he dan manga shem thei an ni lo ti asoya ZPM hian in thlan lai khan ECI hne party registration an lo deal to a in thlan zo hnuwa ZPM Legislature Party din an deal na po assembly ina pompui vekti soyin ZPM Party a lutin speaker in athune na mangin bad po ni se korta an kalanga thiaman changdon tho ni ina soye anti defection law ina tumber chu an mani thlangtling tu te phatsan shemani a ZPM MLA te chu independent pa ngai ni rovin party be chan independent an ni awangin an tan hlau thon tura omlo ti asoye ZPM atanga in la shangta MPC party ho tu tele Prison Party ho tu te voin khan anin ko MPC party hi an treasurer Pulal Thazwalan a howa Prison Party hi an president Puvanel Watan a ho thungani MPC party office a anin kom ho na a anthil soite hi puangzar lo ma se tho ho theidan tur kong an dap ti Zonet thudon na chuan a soya party pakhata in chhun fin theidan a omem ti po an soi ho zinga hian atelani MPC le Prison Party te hi trumdanga po anno in beto a Zonet thudon na ina soida nin cho te po anno e khom to ani tundin huna ro rel lai MNF Party ba ka Eptulama Congress Party nget takin ading meka ZPM noya thok ho chen party le polte
party pakhat ZPM party ya anin chung khom to boka ZNP lamin an party chiata ZPM party a in chun lu an rem ti lain MPC lam chuan party chia hi an du lo thunga tun hnaya MPC party vice president atana thlantlin pulal than sa nga cha ti le shwai tu chen khat chuan ZPM atel an du awangin MPC party hi an lo chwa san to ane Saitwal District Thara Deputy Commissioner Tur Pusilal Pek Sang le Superintendent of Police Pupi Silal Du Thangaten vo in Khan Saitwal an Thenga DC Office Thara hi PNE Minister Pu Arla Zirliana bial tu MLA in Ahong Ngal DC le SP Thara te hlom na in khom bwa saya Pu Arla Zirliana chuan Saitwal District DC Office chu Saitwal khwa le a chevel khwa zong te tan du sak bik om lo le thlei bik om lova mason na in khai rual om thei na na din ani ti asoi DC Thara Pusilal Pek Sang le SP Thara Pupi Silal Du Thlanga te po in thu soin mi pui te chu thataka district thu nei tu te malak na troi om turin an so mane district Thar lom na a hian MP Hlui MNF party treasurer Puwanal Zomale minister Hlui Puke Wanal Avate po antela Saitwal district DC le SP Thar te hi keifang dor ko na Saitwal khotlang shwai tu ten lompui na party la nin an lo mwa kane Deputy Chief Minister Puton Luya Public Health Engineering Changtu in Olsamzo ka PHE Department in Tui Bil an la khom theina tur Mobile Point of Sale MPOS man thei turin atlang zar hunrei takdam lo na awanga New Delhi ya ain enkol nuwa aizol alo let le nu in Puton Luya hian tun hi sarkar malak na kai hnoya hun poimo a man le na masaberani a aizol chon pui venga a chen na ina MPOS hi atlang zarani Puton Luya hian he khol thar mang hian aizol khopui chunga tui bil olsam takle rang takin apek zung thei to dona phone mangine mo ATM card le check mangine mo pek thei ani dona mi puitan le sarkar tan a olsamin azang khai pha hle don ti asoi PHE Secretary Pu Amjad tak po in thu asoya HDFC Bank ne na tang donin PHE Department hian MPOS hi an kalpui dona PHE bill counter kal kher ngai lovin mi puite chuan an smartphone a PHE smart water application mangin bilan pethei dona ne Commerce and Industries Minister Dr. Arlel Thanglianan Sarkar flagship Rua Mau Chungchanga le mason na tho na tura Commerce and Industries chu anuk pui berzi ngami ani don ti asoi Aizol Klapa National Handloom Day vo ina aman pui na Dr. Arlel Thanglian hian na thok tak turin industry din angaya ashal na lamboi pui turin commerce lam apoi mo a Chief Minister Hovin Industrial Development Board po din filani to ti asoi Dr. Arlel Thanglian chuan Commerce and Industry Department in Chakzo ka na tho theina turin a in rel bol dan le akal phung te chu ennon ngai ti thu asoya Mizoram Corporation sang anei te mumal taka an kal theina turin ata tola malak tumani atibok Dr. Arlel Thanglian hian mizoten ma ni kut koi le siam chwa ngai san ko nga mason an ngai ti asoya mizo thuam in bel le in le avel chei moi na atana mizo kut chhuak man war atul ti asoye Vokpul shi lau tak African swine fever in Mizoram alulo na tura malagdan tur enfia turin Central Sarkar mithiam ten Mizoram antloa AHN Veti Department ho tu tenen vo in kanan chukom tun naya Myanmar atanga voktol ruok manzinga Vokpul shi PRRS vei mo chu ani chu Sarkar lai puin angai thu taklea AHN Veti Ministerin Central Sarkar ho tu te na athen nuwa ICAR nividi Bengaluru atanga scientist Rwalde chuan vokman tele test result te ngun takin an enfia postmortem le sample te selesia mansa da kho matangin an lanonane PRRS aya hlau om vokpol shi African swine fever tia soi tuna khochak lamram then khataleng mekin Mizoram alawlut palani chuan India rampum puitan apoi theidan te mithiam te hian an soi howa Mizoram Sarkar chu tha lova malachun zomzel turin an cha ani Government Tiro Mana College chu plastic free campus vo in Khan Aizol Mayor Pupi Silal Ming Thangan apuang Mayor hian AMC in plastic free city akal pui meka midangte enton ni tura Tiro Mana College in pek na chu chwan omati thu asoya hei hian plastic free an kal pui meka tan na satakin apui don ani ati Pupi Silal Ming Thanga hian plastic bol hlo chu khoweli na boy pui na sa a tui pui nung cha le khomwal nung cha te thlengin an thi pha na sa te mithiam ten an fin fia to a tu na tanga Mizoram apo mala ka nei lo chuan tu le fa te tan chen na tlak lowa Mizoram chu achang thei ani ati
Mayor Baka hian Deputy Mayor Pulal Ringliana AMC Plastic Free Committee Chairman Pulal Mingmo ya le Councillor ten Plastic Khapani chan le khapchin te an soifi ane Assam mi ten Bairabi Zopai Muna Ma an lale mek ti MPC Chalai nan soi MPC Chalai hian Central Sarkar in Mizoram le Assam Ramri Chungchanga aton tona kutlak lo tur tia thu ada lain Assam mi ten Bairabi Zopai Muna kutan thlak na nu ma engi moza ta omle to ti an soya arang the ang bera malaturin Mizoram Sarkar an photane Assam Sarkar in Mizoram Sarkar mit me ven na nei haulova adu thala Bairabi Zopai Muna dorle biak in asangam le tamai hian BJP sangoi zon pui MNF Sarkar an poi saklo zia atilang chiang leya an ngai ti MPC Chalai ti hian an soya ramri ven himle hum hal na konga theitop chua malangam turin MNF Sarkar chu BJP azom na chuchat wat turin an phot ti an soe Sarkar lai puin Medical Council of India thak na tur National Medical Commission Bill 2019 apas tak du lo lan tir na rampuma Dr. Ten naktu kanor hwai hot an tum chungchanga Sarkar lai puin IMA du dan sang ngai thla a he bill la athalo lai ni asoite siam rem ain tiama wangin thul lai lo kani Indian Medical Association Mizoram State Chapter Shwai tu ten voin khan Aizol Press Club thothar la khom tu te komin malak an tum dan chungchang hi an soifia tun naya Rajya Sabha in a past tak National Medical Commission Bill 2019 chu thil thatak angalang nima se thil palinga vel mi puite tan himlawa omti soin Dr. Na thokmek le zirlai te tan him don lo nia alana wangte he dan mang hian Dr. Nilo tharuk chung vel lek training nei ten dam lo an enkol ve theidon nia alana wangte dan thar angchwa National Medical Commission member chu sarkarin adudu arwa dona wangin democracy kalphung kal nia an sha da wangte Medical College din thar tur tan abe chandam doi in chatok ne kher ngai lo tur langte Medical College NRI kwata tun ma a seat za som panga da chin za som nga ati pun tumani te Dr. Zinga rau po dental ayush allopathy le homeopathy Dr. Ten andu du dam doi anin chopol theidon ni langte chu thil thalo tak mi puite tor na thlen the ani awangin andu lo hle ani antia heng thil sang te ba ka hian hedan tharwa mana hian thil fel tok lo tam taka omni in alanga chumi pia lama chuan India rama damdoi lam zirna khovel hwa po a thaber pol ni chen chu zirna thalo taka achwak theidon nia alana wangim herwa manna hi sut le turin sarkar an phota an thil phot te sarkarin ngai to atiam ta ka wangin naktu ka rampum ma lung oilo nalan ti ran tum chu thul le ani ti an soyane MLA ten Mizoram Healthcare Scheme matan an lo atangin thlatin za acheng khat sarkar sumbo ma chhun lo anrem ti Assembly General Purposes Committee chu khomin he thutluk na hi asiama MLA te hian tun thlallo an la ka tangin an chung lo thngal dona he hian Chief Minister Speaker le Deputy Speaker te po ahwam dona ni Prism Party in Voin Khan Mizoram Political Party sang le tlom ngai pol te hne na Mizoram in hung bing na thia a hlo oma wanga tanwa la tul thu le chumi ata na mala turin an ngen Prism Party hian ram le nam hom hal tur achengam lawa sarkar chu puim ramria asamin na satakin minron nek renga hetiang ani mek lai hian Mizoram sarkar la chu angoi reng si awangin mi puiti an hara ram le nam hom hal tura tanwal angai hle ani ati MPC Party District Headquarters Longtlayin ZPM Party ani nuwa ZNP Party chu chia felani ta MT anzot MPC Party District Headquarters Longtlai President Pisang Pui Chuan thu chwa siamin ZPM chu political party ale chu ZPM din tir laya an thu thlung party ban san lo le chat kher lova tho ho rot nakal ani awangin party chiata ZPM Party atel vezel chu MPC in tha ti lo awangin ain hnuk dok ti asoya ZPM Party thara tel tur le chanvo chel thei turin ZNP chuan an party chia ani thu le Election Commission of India a registered party ani na ti top ani thu mi puisha ta puan an la nei lawani atia MPC chu ZNP anga Paulson mai chi an ni velawa ramle nam tan an lading nget ti asoe Nausen kum khat noi lam te ta na ko thalo shidan na rotavirus vaccine pek tur chu Voin Khan Health Principal Director
Dr. F la lian hliran aizol din THAR health clinica a hong health worker ditan vaccine pek chu an na poimo ber pakhatania vaccine ji sang pek tur po apun chho ve zela wangin thoktu te po anin sanmar ve zela ngai ti Dr. F la lian hlira chuan a soya tun ma chuan ko thalo vaccine a om ngai lawa wangin health department in na tho tur ruang action plan an siama no pangkum nga hnuai lam te chu alo bera voi thum tal ko thalo ve tur ngai an ni boxi awangin akha to ka ORS pe tura thuron an ni thina tuna chuan vaccine thatak a om to awangin no pang hrisel na po in a that pha be se ani ati he inkhom he NHM mission director Dr. Eric Zomoyan akai shwaya Deputy State Immunization Officer Dr. Elthan Tluanga report atanga alanda din kumtin rampuma ko thalo wanga damdoi ina en kol ngai no pang noi riat sing sari velan om china chungzi nga sing sari sang riat vel chu ko thalo wangin an thi china thi zinga atam jok chu kumni noi laman ni rotavirus vaccine wang hian no pangin ko thalo an ve theilo ti na ero anilowa he vaccine la zote ero chu ko thalo wanga thilo tura ngai an ne he shidan na pek tura honani no hian no pangkum khat noi lam te chu he vaccine hi pek nga lan nia he hi a AG ani awangin no pang te tan po vaccine dang anga tor she om a om ve lawani Students Self-Support Union SSU General Headquarters in Intodel Chungchang le zirlai te ma khwa tur zir ho na aizola an buat sai mithiam som big ten zirlai te ta na an hmalam hun thlir thiam dan tur te ezon na bultan dan te le hlotling tur a hriat ngai le in buat sai dan tur te an zir tira aizol khopui chunga high school le higher secondary school changchang zirlai te an telani Vapai VDP le Assam Rifles Tangkopin Barmazu BEDC Tlonza Somruk Pariat Myanmar atanga lak lu manin an haral hun enge mo chana tangkhan Vapai VDP te hian ri the thil do ko nga ma an la a Mizoram le sarkar lai puin ram riven him na tura duty mu mal tak ada lo na Vapai khwa hi Myanmar atanga Mizoram lu ka lun tak pakhatania VDP YMA le JSC te chuan ri hlo le thil thalo dang lut tur te vengin ma an la ane Longtlai district ka no pang ko thalo shidan na rotavirus vaccine pek run pui anganwadi center ane Longtlai borsap pisashangka ala in voin khana hong borsap chuan Longtlai district ka no sen le no pang ten vaccine an don vek theinan na thok tu zong te thahnem ngai taka thok turin ange na ne Longtlai ya senior medical officer Dr. S Thaiji chuan rotavirus vaccine chu no pang kum khat nwai lam te pek phot an ni don ti asoi Nizanathi External Affairs Minister Louis MP Sushma Swaraj tha na New Delhi acha Make Excise Minister Dr. KB Chuan Mizoram Sarkar ayo in arwang chunga pangparada Dr. KB Chua hian Sushma Swaraj hi chu Mizoram Governor Louis Swaraj Kaushal Nupriani thu asoya Delhi lama Central Ministry dor ko nga po Mizoram tan michangkai takani thu soyin ramshwai turo pui takani baka Mizoram le India tan chan na satakani ati Dr. KB Chua hian Chief Minister Puzoram Thanga Transport Minister Puti Jelal Nun Tluanga le MNF Founder President Pulal Denga Nupui Pilal Biak Dikiti ayo in thla na pangpara da ane Voin khan aizola kholum lai berin Celsius degree som thum pakhatani a avo lai berin degree som ni pahni ane hemi chung hian arwa millimeter thum asurane naktuk ni ngani a chuan kholum lai berin Celsius degree som thum pakhat vel avo ber lain degree som ni velani rinani jingdali le minute som nga pakhata ni achwa kanga tlaidar nga le minute som nga pakwa a atlale ang